umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano. Uyu mugabo akaba akekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Ibi ngibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Muremure, akagari ka Kinunga, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke. Hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 nibwo umugore w'uyu mugabo yatashye ageze mu rugo abona umwuzukuru wabo afite ibimenyetso by'umwana wasambanyijwe. Umwana atekerereza nyina uko byagenze, biramurenga, ariyamira umugabo we, amenya ko byamenyekanye ahita atoroka. Yego, reka mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe. Ubwo nawe niba utarayikanda ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi y'ino video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none munyemere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho dukomeza kugenda tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngiye kubagezaho icyitwa amahano, naho umugabo yageze gutya mu karere ka Nyamasheke, arangije afata umwuzukuru we w'imyaka 5, arangije aramusambanya. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ndagira ngo untize umwanya, untize amatwi, hanyuma nkubwire buri kimwe kirebana n'iyi nkuru y'incamugongo, inkuru yakomeje kugenda itungura abantu benshi cyane. Ni inkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, dore ko n'abantu bakomeje kugenda babiposta ngaho bavuga ko uyu mugabo ngo akwiye gukatirwa urumukwiye. Umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano. Uyu mugabo akaba akekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Ibi ngibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Muremure, akagari ka Kinunga, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke. Hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 nibwo umugore w'uyu mugabo yatashye ageze mu rugo abona umwuzukuru wabo afite ibimenyetso by'umwana wasambanyijwe. Umwana atekerereza nyina uko byagenze, biramurenga, ariyamira umugabo we, amenya ko byamenyekanye ahita atoroka. Umwana wasambanyijwe arererwa kwa sekuru kuko nyina yamubyariye iwabo. Nyuma y'uko bimenyekanye, umwana yajyanywe ku kigo nderabuzima Mukoma, nacyo kimwohereza ku cya Mukoma, nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Bushenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyabitekeri, Dusengimana Marie Reine, yabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu mugabo akekwaho gusambanya umwana n'ubu akaba ataraboneka. Aho umunyamabanga yagize ati ntabwo araboneka n'uyu munsi, twiriwe tumushaka ntabwo turamubona. Abaturage turabasaba kurushaho kwita ku bana, bakajya babaganiriza igihe umwana agize ikibazo bagahita babivuga. Ikindi turabasaba kudahishira abakora ibyaha kuko iyo adahanywe abikorera uyu, ejo akabikorera uwundi. Ubuyobozi burasaba wabona uyu mugabo ko yatanga amakuru yaganisha ku itangwa ry'ubutabera. Hanyuma rero ibi ni ibintu bari gukomeza kugenda bagarukaho, ni ibintu ubona byababaje abantu benshi cyane, aho abantu bari gukomeza kugenda bibaza ukuntu umuntu w'umugabo uri mu myaka 40 ashobora kuba yafata umuntu cyangwa se umwana, dore ko uyu mwana yari umwuzukuru we w'imyaka 5, arangije aramufata aramusambanya. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga isi igeze nkaho irimo irarangira, kuko nimba ubonye ibintu nk'ibi ngibi birimo biraba, ukabona amahano nk'aya ngaya arimo araba, nta gushidikanya ko ushobora kuba wakibaza ko isi igeze ku ndunduro. Nk'ubu umuntu akaba yakibaza ese bigenda gute kugira ngo umugabo ungana gutya ashobora kuba yafata umwana w'imyaka 5 mu by'ukuri akaba yamusambanya, kandi afite umugore cyangwa se afite n'uburyo bwo kuba yabona abandi bangana. Uyu mugabo rero nubwo atigeze amenyekana ifoto ye kugira ngo abe yashakishwa, ariko abatuye muri ako gace n'ubundi bakomeje kugenda babaririza ngo bamenye ese uyu mugabo yaba yatorokeye hehe. Amakuru atugeraho kugeza ubu nuko uyu mugabo kugeza na n'ubu ataratabwa muri yombi, nyuma y'uko amakuru agiye hanze. Gusa igihari nuko umwana we yagejejwe kwa muganga, ubu ngubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga bahariya mu bitaro bya Mukoma.
hanyuma rero ndajya mu nyemerere n'ubundi tugane ku musozo, ariko inkuru nk'iyi ngiyi rwose ni inkuru ibabaje. Umuturage yarakwiye kuba ijisho rya rubanda cyangwa se ijisho rya mugenzi we, kugira ngo abakomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bigayitse, ibikorwa bya kinyamaswa, babe bakomeza kugenda batabwa muri yombi. Nk'uko ubuyobozi bwacu rero bukomeza kugenda bibidusaba, niba umuntu akoze ikosa nk'iri ngiri ntabwo yarakwiye kuba yahishirwa, ahubwo yarakwiye kuba yatamazwa agatabwa muri yombi, kugira ngo bibere isomo n'abandi bahirahira kuba bakora ibikorwa bya kinyamaswa nk'ibi ngibi. Si ibi gusa, tujya tubona n'ibindi bikorwa, si no mu cyaro gusa, kuko no mu mujyi wa Kigali naho haba ibintu nk'ibi ngibi, ariko byari bikwiye kuba byacika burundu. Biracika gute? Ni njyewe, ni wowe, ni twese tugomba kuba twabigiramo uruhare kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bya kinyamaswa bibe byatabwa muri yombi. Uyu munsi bikorewe mugenzi wawe, wenda ejo ni wowe. Rero gufata iya mbere kugira ngo ibi ngibi dukomeze kugenda tubyirinda, nuko abantu nk'aba ngaba dushobora kuba twabashyira ahagaragara bakaba babiryozwa. Hanyuma rero nyemerera hano nshyira akadomo, hanyuma duhure mu zindi nkuru. Ibi bikaba byari byabereye mu karere ka Nyamasheke, hanyuma tukaba turi bugaruke n'ubundi ku zindi nkuru mu biganiro biri bukurikire. Ndabashimiye cyane, reka duhure. Nimba utarigeze ukanda subscribe, urareba munsi y'ino video ahantu handitse ijambo subscribe, hanyuma numara gukandaho uzajya ubona ibiganiro n'ubundi dukomeza kugenda dushyiraho. Ndabashimiye cyane.